mvuga kuko mfite umusheri ariko igihe mahita hari ikintu twebwe tugirira iwacu bavyita imurenge bavyita kuko ngo gufata irembo yanka yo gufata umugeni kuvuga ngo ntage uyu turamufashe n'uwacu ego batarayitanga haje ujya mu ntabazwi pe rero bamaze kumbwira maze mpita mvugaga nibuka ko ntawe urayitanga ego ndavuga kuko nta muntu mfite maze kuvuga ko nta muntu ufite ariko hano navuze kuko mufite ntarayitanga ariko arahari ego none niyo mpamvu abumva kino kiganiro bagacyumvira akavuga ati uyu mukobwa aratubeshe kabisa niyo mpamvu yatumye rero mbivuga gusa sigura rero haje uri direct ahita yitanga wa wundi yohita avamo mataratangira kubera kuri watoza ngo ikintu cyose n'urukundo niko rwa mbere sara abantu nyene batagomba kunyarutsa ibintu arabo kugandisha ibintu gusa ishari ry'umuvukanye je ni filme nanditse narebe nagumye ndeba abantu kuntu babayeho imibanire babayeho bitamvuga ati iyi filme irabereye kuza mu bantu kandi iyo filme nta handi muyisanga ni kuri Clementine TV show niho muyisanga yateguwe ni team ya Dream Team. Hello everybody, hello everyone, everywhere you are. Another day, another chance, another blessing, another beautiful day. People then call me, I am Kodi Mr. Braka, the first king from into the Bajina. Yes, nko bisanzwe ndabaha ikaze mu kiganiro cyacu cyo gwanyu hano kuri Akamo TV. Ni Kodi Mr. Braka nko bisanzwe nije ndabashikiriza iganiro. Yes, ndashimye cyane abantu mwese atakomutagira kugira mudukurikirane munatweke ko turi kumwe. Bari ibintu bigoye cyane babitesa biduha ingufu nyinshi kugira tubashe kubaha ibintu mushaka bya bintu biri top bya natandi hanzo biku ibintu biri update amakuru yo muri industry amakuru yo muri filme amakuru yo muri gospel ibintu byose muri muri artist muri usanga mu Burundi murabizi ko tubibaha kandi twabibaha tutitangira itama. Yes, umunezero ukwiye turobaha hamijuru ryojo muzironderera murabizi nta muntu azobona ijoro. Yes, ko bisanzwe mfise umu invité simba ndume by the way bafise umu invité muramubona kuri screen za Akamo TV umukobwa mwiza cyane by the way abantu muvuga ko nkunda abakobwa mushya n'umunsi manze mureke muzoyimbwira ubundi munsi kuko no munsi ibintu biri fire ibintu biri good man ibintu biri good. Yes, nkuko bisanzwe ni umukobwa mwiza muri kubona kuri kamera ganda mu mwanya abidondore ariko imbere ko ndamuha umwanya kamanze tababaze ati mwebwe muri dukurikirana muri mu Burundi muri mu Rwanda Europe Asia Saudi Arabia timwaka muri ko murarangiza gute timambo vipi bimeze gute tumeze fresh sana muri Akamo TV. This is Akamo TV, home of industry. Hano turi n'ahantu heza guys, turi muri Club Jardin abantu benshi bita kwa Metri Muvaja n'ahantu heza n'ahantu hatesa ufise agafaranga ka sohokana na muntu wawe ukomeze kuryoherwa. Nama ndabivuga nta handi hantu uzosanga ibintu bitesa ngo kuri Akamo TV. Making a subscribe, commentaire, sharing n'ibikwa byacu ubisangiza abandi. Nuko twamatanga tuvuga ati Yesu ashimwe umuvye akishura ati amen. Bombo clad. Yes, somo invité mwiza nuko murabona kuri screen za Akamo TV. Donc arabibwira mu buryo buramvuye hama tubandanye ntivyatuzinduye ariko je gusa icyo mbona ndakibabwira mu nyuma. Karibu sana. Okay, murakoze cyane. Amazina yanje ni Clementine Kinoro. Clementine Kinoro. Bomba clad. Cyo zina ryambera ryo Kinoro c'est-à-dire quoi? Gomvye kuvuga ni zina ry'ikirundi ni zina ry'ikiratini ni zina ry'ikimasai. What? Ni Kinyarwanda. Urumva Kinoro? Ni zahabu. Ni zahabu urunoro. Mu Kirundi no byumva? Oya bro. I don't know. Urumva twebwe irazahabu ni noro nyene. Irazahabu ni noro twebwe rero twahita yitira ngo Kinoro. Urumva mama agiye kunyita Kinoro. Kurumva nyine ukuntu riremereye. Haka amazina ntituyamenyereye. Muyamenyereye kandi nyine mu Burundi kuva iminsi mpabaye. Ntayo ndumva. Mu Burundi amaze igihe gito gikingana gute? Cyane nzi ko mu Burundi fu ikirundi me. Kirundi. Nukube impamvu uvuga ikirundi nukubera
maze iminsi mu Burundi ingana ariko gute? cyane cyane urumva mu Burundi nashitse 2013 gusa ariko cyane cyane kuko ahomba mbana n'abarundi no mu nzu mba muri famiye y'abarundi kabisa uba muri famiye y'abarundi urumva n'umurundi kazi muri make ndi umurundi urumuki urumva uvuze ko utari umurundi kazi urumuki umunyamurenge ntabanyamurenge wumva umurundi kazi n'umukobwa wo mu gihugu nko hari igihugu cyitwa umurenge yego ntacu uzi oya bro uzi iki utazi murenge ndazi ku ikarata kiriko utekera hari nyine ni igihugu cyangwa ni intara urumva okay ni murenge ihere muri Kongo no Kongo ni Kuko Kongo hariho Kongo Brazzaville na Kongo Kinshasa umurenge nawonsi imurenge ntawuzi igihugu cyitwa umurenge haya bro gifite president yitwa gute oya nta president dufite wacu gusa twese nuri udutwaye bira wa Kongo Tshisekedi yego none uvuga ko ari igihugu gute kandi navuze se ko ari igihugu cy'umurenge ntabwo ari igihugu nagace k'umurenge kabisa urumva ni umunyamurenge kazi bomba clad ni mwiza cyane numva ko ari beza hari hariye ariko uno munsi ndavyiboneye nturabona rindira uzobona abandi beza hari akantu bakunda kuvuga ngo umunyamurenge ngo ntarongorwa n'umuntu atari umunyamurenge nivyo ku buryo wiyumvikaniye n'umurundi bitogenda fresh bamba kutari umunyamurenge ingene gusura ivuze ryonyine ntiduvuga ngo umunyamurenge umunyamurenge okay oya bararongo ntabuzi hano jenza abarundi benshi niyo biba ngo abari nko kuringa ku mico niko ndavyumva ivyo ntago nobishira ku mantere cyane wewe ubizi kwiki turashaka kumenya isho bizi ko na je cyo nziho nuko abanyamurenge impamvu cyane je novuga ko uko nuko twebwe aho twari dutuye nyine imurenge basanga twebwe turi abantu isangije ko tubavuga ngo hano mu Burundi hari abarundi gusa ego niyo mpamvu tugakura ujya ugiye gushaka ugiye kubaka akubakana n'ujya mugenzi n'ubu rero hari abantu bafite izo mentalite ku buryo wewe nk'ubu mu Burundi mwiyumvikaniye togusimbana mu mako ikintu cyose ni urukundo biramaze gushuka ukiyumvamo rotipe w'Uburundi oya sinkubeshe se sinubishyira ari kuri kamera simbeshe byiza ko mvuga ukuri twibandanirize abantu bariko baradukurikira bakeneye kumenya eske Clementine ni muntu ki bavuze ni Manoro Kinoro turashaka kumenya uwo ari we mu majambo arambuye okay Clementine ni ry'abantu benshi cyane bazi abantu benshi cyane niryo bazi urumva okay ni umukobwa uvuka mu bana 9 abahungu 3 abakobwa 6 afite papa we na mama wiwe okay mu buzima busanzwe ni umwana witonze ntabwo nakura bibona okay ni umwana witonze tagirana okay gusa nje ko mbona nta kibazo ngirana n'abantu kabisa Clementine Kinoro apa ni hekenya ndake arubatse cyangwa acari single cyangwa arafise umwana uye kweri nta mwana nta mugabo ari ku isoko muri make ari ku isoko behajya abantu b'imurenge bariga biba bimeze gute imico yabo kw'ishuri ibintu by'amashuri nk'uko kwini Burundi ugira ngo tibiga tibiga navyo nzi ariko bariga pe hega imurenge ni Kongo ni Kongo urazi nyine abakongomani biga wewe twese hanjira turi abakongomani gusa nyine kuko twebwe tugira agace kacu imurenge kandi ariko ubu nyine baracanze baravanze n'abarundi babayo
hariyo urabazi ariko abakongomani bamwe ngo ni ababembe abapfero abashi n'abakibandira oya n'abakibandi abo cyane cyane nibonze nimba ari n'abaki sinoroha mbamenya pe bisabo cyane kuri banze nje nibonze kabisa Kinoro turashaka kumenya ubuto bwawe ngene bwari bumeze muri rusange kuntu wari umeze adolescence kubera arabifatira muko mu gusaragurika abandi bakaririmba abandi bagakora ibindi bigiye bitandukanye donc ico ubwo ciyo myaka yawe ibi ibona yuko ari cyo woje mugasanga nivyo wagiyemo we byari bimeze gute okay jewe mu buto bwanje nari umwana witonze urabona nuko kuvuga nyine ukabona ko ndavugangira gute mu bantu benshi jewe mbibaye nkuze ahubwo ngana gutya muri imyaka itarenze 3 cyangwa 4 urumva mu buto bwanje nakuze ndi umwana uvuga amagambo make yitonda ubusaje ntabwo nigeze kwera umwana wa mama mama yatojeje gusenga mama na papa twakuze nta bintu by'ubusazi pe siritu twese mwacu urabona ko akundi abandi bana bagenda bakaja usanga nko mu majoro mwijoro bagenda ibo basi niyo mwanya wo gutembera bagenda twebwe siko twebwe ahubwo iyo ijoro ryabaga niwe wari umwanya duhejeje gufungura tukicara tukavuga ku byarenganye kuri uwo munsi hanyuma ahubwo akaba ariwo mwanya wo kwicara hasi tugasenga kurira muri ubwo buzima uwo besha ngo rego ngo je nagendeye mu busazi bwa bundi bw'ubwana ibiki ntabyo pe ababeshi kabisa nirihe kosa Clementine yakoze akiri muto n'ubu yibuka kandi yicuza kosa ego diga woba warakoze ego wicuza nta na kimwe iryo ari ryo ryose hareze nkaba iryo nyita reka mvuge ndebe igihe kimwe ariko singita nimba ari ikosa nimba ari iki igihe kimwe papa wanje yakunda kudutoza gusenga papa wanje aratubwira ngo gufunga muravuga mwebwe kwiriza umuntu utafunguye mu ijoro muvuga gute kwisonzesha aratubwira ngo twisonzeshe dufungure kugira ngo nyine ngo dusenge atumenyereze cyane rero icyo gihe nje maze kubyumva nje ndi umuntu wari ubitinya senge ariko mfungure uhaze kabisa maze mbone gutuma isengesho ribone kugenda rero icyo gihe bamaze kubibarira je numva biranze ndarira pe ndavuga ati ibintu bikunda isengesho tirishika ku Mana nawe yabambwira ati turasenga kandi turisonzesha maze kubyumva numva biranze nje gusa byange bikunde ndafungura papa wanje yarakaze maze kuvuga gutyo nanje ndavuga ati hakaba ari umuberseri wanje arambarira kuko rero ugiye wisonzeshe kandi utabikunze ati njereka nkwereke ahita yiba urumva kwiba yiba ivyo kurya abijana mu y'umwe twararaga abari mwisha gufungurira ndafunguye ndaryamye urumva iyo papa azi ngo nisonzeshe ukiye mu gatondo abona umwana yabyukanye inguvu aravuga kabisa kumva uzohora wisonzesha singa ufite inguvu ariko nyine mbona nakosiye papa ikintu yari akeneye nje sinagikoze abandi bacu bahirije ko njewe ntumbazi yewe nkaba ari iryo tuba ariko ibindi ndagerageza ukabura duhishije ibindi bikomeye wakotse uyita bindi kwe nta bindi ndagerageza kabisa
Sha ahantu ndumva iyo siyo dega numva umengo. urumva iyo ntabwo ari dega Oya. eh Iyo ariko urigira tu kwari kuifenta kidogo gafungura ko warumva ko bitari gukunda yose utuma isengesho ushonje kandi byari byo kandi akora ingufu akora ingufu ega ryasengesho asaba impuwe yana yasaba ubushobozi nuko watubiye ko umukinyi wa filme kandi urumukizwa ivyo bintu biba vyoroshe mu gihe tuzi yuko abakinyi ba sinema benshi bavuga ko ari babantu bafise ingeso mbi we ubifata gute vyakujemo gute imeze gute muri rusange sha mvuze hejuru y'ivya filme ntabwo njanirana nabo bantu urazi kuko no muri aya makorari usanga nyine mu rusengero ugasanga hari umuntu utazusenga base udatonda ku rusengero cyane arakubwiye nimba hari umukorari bahuriye hanze agendera mu bidakwiriye aja mu burara agahita akubwira ati jewe ngo sinzokizwa vuba ngo kubera kuko n'abari mu rusengero ngo baguma bakora ivyaha nta mbuto batwerera kugira ngo twe tuzohabona icyiza tuje gusenga urumva abo babikora kandi basenga bagatukisha rya zina ry'abakorare bose nikako muri filme je no bivuga muri filme hari ababikora okay simvuze kuko bakijijwe hari ababikora bakabikora nabi bamara kubikora nabi byo bagahita bavuga kuko twese bw'abakinyi ba filme tubikora nabi sanga turi birara hari umuntu nabonye ejo bundi washyize kuri stati aravuga ngo erego ngo abakinyi ba filme ngo bose bataye ingo babagore ngo bose ngo batingo narakarebye ku gasitati ndavuga mana ariko nza kwibuka kuko hari abantu batukisha nyine umurimo hari ikintu nimba ari mu kinyamurenge nimba ari mu kinyarwanda sinzi uwo mugani barawuce bakavuga ngo rego umutwa yaneye mu ruzi rukwira bose umutwa yaneye mu ruzi rukwira bose sikombye kuvuga urumva yarononye uruzi abantu bacu baravoma bose byame bibakwira bose nicyo gituma tutohagarara ntajye abantu baribesha impamvu wari ubajije hejuru y'ukuntu ukijijwe kandi ukina filime hari ibintu usanga twebwe baduhenda ugasanga baravuze example abantu bakihenda ndi umukinyi wa filime ndi umuririmbyi cyangwa tuvuge ndi n'umupasiteri ega kurya twese ntituzoba abapasiteri ngo tuje kuhajya imbere ngo dufate bible tuvuge ati tuzoja mu ijuru abantu nibakizwe nibagire gute umuntu umuririmbyi azoririmba uwicaye hajya mu ntabakizwe cyangwa zisohoke zigere hanze akizwe umukinyi wa filime natwe ni message tuba tugiye gutanga biba bivana n'ukuntu wanditse filime message ukeneye gutanga wewe wamara kuyandika wayikina ukaviva yarore neza ukumva umuntu icyo yakoraga arakiretse kubera irya filime kumbe kino ni kibi nari nkizi ngo ntabwo ari kibi ariko agahita kireka kugenda ubuvuzi ubutumwa wewe filime wandika cyangwa ukina ziba zifatiye kuki filime cyane ni mu kibano ni mu kibano kubera kuko ibintu byinshi jewe mbora mu kibano birancanga ndangura byumva yego birancanga ku buryo numva hari message nanje nutanga yego ariko nkabona kuko sinzoba pasiteri sinzi Imana igira inzira zinshi ariko nje kubyo nzambona zabana ntazoba pasiteri sindi umuririmbyi sinshoboye n'uburirimbyi ego ngo ngende ngo ndirimbe mu mpano Imana yampaye yampaye impano y'uburirimbyi ngo ngende ndirimbe ngire abantu bakizwe ariko se muri no filime kabona ibyo ngibyo byose mbona mu kibano nubwo ntarubaka ariko ibyo ndebesha amaso yanje
kavuga ati ibi ngibi no bitangiramwo message. ego ewan take time wabwire okay tubandanize n'icyane cacu abumva bumvise okay kenshi aha mu Burundi filime nyinshi bakina nizo bitwa ziri moderne ugasanga harimo bya bindi by'abazungu usanga bari barasomana muri filime donc nyine bigoye kuraba muri kumwe na famille tu wembe kandi ziyawo buzikina imeze gute khore ukunda gukina cyane cyane ziba zerekeye iki okay nyine biba bivanye na umuntu azashobora kuko njewe cyane cyane nkunda gukina ndi umuntu ubwowe ndi umuntu ubwowe umuntu afite amagogo umuntu afite amagogo wahuye n'ibibazo yorore kabisa zanyigera nkumva niyanje kabisa hari abantu bakina khore bigacihurana n'ibibazo bahuye agaca babiviva bakabifiringa fresh niko byo babimeze oya kuko hari n'undi muntu wabimbajije arambwira ngo se kujya ukina ngo uri umuntu ugowe ngo se mu buzima busanzwe ngo waragowe Shimbirebye ntabwo nigeze ngogwa pe nje umwana ukuze ndi kumwe n'abasaza banje n'abakuru banje n'abatoyi banje na mama na papa muri make muri famille bose barahari nta kibazo na kimwe nigeze ngira pe gusa je nk'abantu bagowe zanyumva mbafite nk'imbabazi nyinshi impuwe mbafite impuwe kabona kuko ngiye muri wa mwanya no ukora neza gusa singogwe ngogwera muri filime to sije gura na bya bibazo pe muri filime kabisa filime itwara uburyo bwinshi cyane filime investissement yayo sangirenze cyane bega we birakorohera burya buryo office group office abantu bagwa amafaranga bimeze gute cyangwa ni muri babandi kubera ubu ngo tafise ngo ba diaspora batamunoti mu bakobwa hama gakora ibikoko niko tuvyumva bega we kuri wewe bimeze gute nigivuze rya mwisho ngo bata ari aba diaspora babatamu inoti kandi amaze kugutamwo agutwara uko ashaka nzoberaye yes okay bashishe neza sha film iragoye kandi itwara uburyo bwinshi pe ego urumva mbere taratangura film nabana bakinyi b'amafilme nabona barengana ukabona bakwishimyeho basi ntibana nayambu ntayo baguhaye ego narabagayaga kuvuga ngo saba abantu kanaka nimba Imana imushikije hariya ukubasi nkiyo byitwaramwo neza ariko maze kubishitsamo naravuze ngo Mana umbabarire n'ukuri kwera nabantu baje kubigeraho barakubititse Mana yanje ababirangiza hari yo bakamavuga ati nukuryama nkabyuka urumva ntaratangura nyine kuja mu bya filime nicara nkiyumvira kavuga ati okay sukugenda gusukandika aho ngaho byaragenze bijya isware byaragenze bigenda bishika hano namara nkabwira abakingo turakina gute ara tugakina gukina se bitwaye iki ariko maze kubyinjiramo icyuya yashira ni ikihe kintu wasanzemo kigoye cyane kurutsa ibindi cyane sose biragoye pe biragoye sinavuga ngo kino gisumba ikindi kuko nza mbona nareba muri rino shamye nkabona riragoye nareba muri bino nabyo nkabona biragoye kwandika biragoye ku mafaranga n'ibisanzwe reka sindarigera none kari kwandika kuvuze nakubwiye ko byose bigoye rero ko ndagenda mvuga ukuntu bigiye bitandukana kwandika filime biragoye wa uzoshanirane filime yose tuje andehoro yasije yayo biragoye uburyo bw'amahera akumira uburyo bw'amahera buragoye kuvuga ngo ubone amahera akora ijya filime yose nukuri ni Imana gusa kubera kuko twebwe nta bushobozi pe nta bushobozi kandi nta n'inguvu ariko kuko Yesu ga azasa akadufasha
na shooting byose nta cyoroshye pe burya munsi wa shooting ibiba byoroshe byose ni ibintu ibyaho byose ni ukuvuga ngo ibya filime ibyaho byose nta cyoroshe nta kivuga gusa ngo ndaryamye namazuka mu gatondo nkora heze vuba ngenda ni ikintu cyose cyo kwitonderwa kabisa. Mu Burundi nuvuga ko sinema itaragera ku rwego aho twifuza, itaraje aho urwego rw'ibindi bihugu biriko, naho twaje hakurya gatoya ndabizi ko baturi hejuru kidogo. Ndakeneye kumenya ajya amafaranga mu investisa eske murayagarura cyangwa muyadepansa mu buryo bwo kwiyubaka kugira mu myaka itanamwe muzoyintsitse imeze gute? Je nagerageje kuganira na bakeya bano nyine bamaze nko gutera imbere cyane mu Burundi. Gerageze nyine kumubaza kubera nje kuko nabona kuko ngitangura urugenzi. Ego. Ndavuga ngo runo rugendo ntangiye reka ningerageze kubaza abandi. Niye ndibo batangiye ibyo badepanshe kuko hari ikintu babagarura. Ukumva nabo niba abantu babakora. Bize kuko ejo nejo imbere. Kuko ibyo badepanse ni byinshi. Uyu munsi ntabwo bavuga ngo barabigaruza. Kubera kuko nawe uko ubizi ndabizi kuko bikurikirana ibya filime ubizi. Ntabwo turagira mu Burundi mu rwego rwo kuvuga ngo turadepanse ngo twama duhite tugarura kwa kundi byageze cyangwa turenzeho. Turi abantu bakiya batanga ariko kugarura sinzi nienda nk'abara batembere cyane. Abo sino bavugira ku ruhande rwabo kubera sinzi ku mupfuko wabo kuntu biba bigera code yabo styles. Ariko nje ibyo mbona kuko mu Burundi turacyari hasi pe. Cyari hasi. Bivuga yuko uri umuntu utararonka izina ukorera guhomba muri make cyane. Oya suguhomba. Tubyita guhomba. Ego none ico washyizemo imitaye ntuyigarure suguhomba. Okay. Ikintu uhomba nje sinzi imyumvire nimba ari imyumvire nimba ari imivugire sinzi iratandukanye. Ego. Nikakwanga ubundi wogenda ukavuga ngo kindiga ku ishuri. Ko ndatanga amafaranga. Ariko ko ndungura ubwenge ariko se sindaronka akazi kagarura ya mahera. Ngakwa kundi hagese bavuga ngo kurahomba hajya ntiwahomba kurinjiza ubwenge mu mutwe. Naje ni kwa buryo bwa filime. Filime ntarayijamo nta kintu na kimwe narinzi. Nubwo nubu nta birenze mzi ariko bikeyanze tibyansanga muhiraho nicaye. Kandi kindi ibyo nzi mu bijanye byo gukina kukuntu no kina filime nditeguye kuko umunsi n'umunsi nzohagera. Kabisa nuko abakinnyi ba filime tufise mu Burundi si bake ni benshi frame ku bijanye no gufashanya ndavuga muri bya bikorwa ya filime muhuriramo imeze gute mbega ubu uri kurabitego canka warabikoze? Oya kweri ntavyo ndategura. Gusa biri mu miganda ariko ntavyo ndakora. Nta n'uwo ritura kugira mu bifashanye. Nawe kabisa. Gusa ariko biri mu miganda. Biri mu migambi. Inshallah birashobora kuba. Yes abibayemo. Yes so. Kabisa nuko muri sinema ndundi twavuze yuko kenshi nk'abakobwa bariyo ramajo tusanga ari aba divorce. Ndakeneye kumenya mbega Clementine nta namba myiza ukuntu abantu baguca intege uragiye kuba umurara bimeze uko ibyo bintu ntibyagushikiye cyane. ngitangura urumva bahita babivuga uvuga ati abakinnyi ba filime ku buryo nyine n'abankijijwe najya zina baziho abakinnyi ba filime ukumva bavuga ngo erego ngo abakinnyi ba filime ngo ni ibirara abakobwa ibo babibirara bakaja mu bahungu kuntu ariko ibice intege ntibibura pe ariko njewe basi ku ruhande rwanje ni umuntu utoza haba niyo ukanyicara ukicara hano iruhande rwanje ukamubwira ibibi byose biba muri filime kuko mu kuyizamwe ntabwo ndi umuntu wahubutse wavuga ngo ndaryamye gusa burakeye nambaye urazi umuntu ugenda nta programme ndagutelefone nta programme ufite yo kujandura avuze ngo uyu munsi ndirwa ndyamye nduhuke ariko nkama ngutelefona ngo uyu munsi ngo ndagiye Gasekebuye tinone ngwira umperekeze nta gahunda wari ufite ariko gusuka muhita uyigira hahandi uvuga ngo naje niyo ntabwo basino bivuga ngo ndi umuntu wabigiyemo ntabiteguye narabanje ndabitegura niyo mpamvu kuko iyo ugiye mu kintu
utabanje kugitegura ibiguci intege biragushobora ego ariko iyo giteguye uzumenya ibyo uzohura nabyo nubwo utobimenya byose ariko ukamenya ati nzohura na kino ibi byose nzobyihanganira kuvuga ngo ibiki intege ntabwo bizabura kandi ntabwo bibuze ariko iri foto birengane tugere ku cyo dukeneye kabisa muri filime haba hariho amahoro menshi atari umuntu wese ashobora kuyakina ndavuga nk'amahoro yo mu gitanda nkawe uri umukizwa urumva hari ibintu nyene uteza kwirinda donc ko bijya bintu nko kubwira muri mu gitanda murashobora kwiyumvirana twambaye imibiri urabizi ugasanga ibintu biragoranye ikore utokina wumva ati ikore vraiment bivanye na jewe kono niyumva nawe nokina niye shanje mbona hafi ya ntazi kubera mba nzi message ngiye gutanga gusa no bitinyirira tuvuge example kubera njewe nubaha mama mama ni inshuti yanje pe ni inshuti yanje kabisa kubera hari igihe nakuze mama ari umujyanama wanje tugenderana inama urumva hagezeho mama akambwira ngo Clementine ngushyigikira muri byinshi ariko umbabarire mwana wanje ntugikore basi no gikora kubera kubaha mama ariko bariya ntabwo nza nigera mbagaya ubirego bakina ari amaroro none se tuzoba muri filme usange twese ko turakina filme zo gusenga gusa kujya paka habe bari abakira zirarore nabari yabanzi twese duhurize hamwe kugira ngo filme ibe filme kabisa nuko mbere ko turangiza ikiganiro cacu kumbure ufise ikintu kimwe canke bibiri tutavuze ko kugira ugishikirize noneho ikintu noshikiriza abantu no kubabwira ngo badushigikire ego badushigikire turabasavye badushigikire uku natwe niyo twofata ingufu zacu tugakora umurango mwijoro ryari tutaryama taco twogera batadushigikiye urumva twe ko turakina filime nabonye kuko utagize cyane ariko filime ari filime twadukora twarayikinye niyo ica kuri TV iyo filime yitwa Ishari ry'umuvukanyi yitwa Ishari ry'umuvukanyi ikaba iri kuri Clementine TV show iyo filime ni filime nziza irimo inyigisho zirenze uko mbivuze ndabizi kuko umuntu wese azohashika akayikunda bagende biyabone badushigikire kugira ngo natwe dutere imbere kuko badahari natwe taco twoshobora pe kabisa ushobora kufisa ikindi kibazo noba nta kubajije mu gushaka ko abantu bamenye naco uvuze ikibazo noba nta kubajije ucibaza nje nyine yego ucishura ubwo bari ufise ngo nshishura wakwibaza ukishura wenyine yego wakwibaza ukishura wenyine yego bavuga ati kino wakimbaje kumbaza uko cenda cishura okay icyo cyane ari nshaka cyane kubabwira kugira ngo badushigikire urumva cyane no ishari ry'umuvukanyi bagende bayirabe kuri Clementine TV show kabisa Ishari ry'umuvukanyi bagende bayirabe iconzi barakuraho inyigisho bagende badukurikirane bazaduheza n'amakomantere ko komantere izituma tumenya ko abantu badukurikirana kandi tukamenya icyo twica nico dukiza rero amakomantere iyo tuyasomye natwe bidutera ingufu nyinshi kabisa nakubwiye wibaze wiyishure suggest nakwaje ko ufise umusheri wavyibajije so usanga umutipe nawe ari ku soko katugora twandikira kandi wo bivugira kuri kamera kitubandanye ikiganiro cacu umusheri arahari afise gahunda cyangwa atefise igana abasheri badafise gahunda ejo nabeze ikiganiro amare ndavuga ngo ntawe hano ndavuze ngo arahari aradavuga ngo ntawe maze byansekeje ni iki ngiye kuvuga rero ngo arahari ati nimvuge
uhari ni uwatanze twebwe hari ikintu dukora iwacu mu Kinyamurenge ngo watanze inka y'irembo yego niwe abari presentate no mu Kiviga ngo ataratanga inka ngo si umusheri n'umuhabara oya tabwo ari umuhabara gusa aracyari yo ntazwi azwi nawe we nimba ari n'abagenzi bawe nka Yozefu muri rusange acunze aracunze kandi gushimire cyane Kanoro kandi gushimire cyane twizere yuko no hanyuma uzoza kuturugendera kumbo tuzaniye n'indi bishasha najya wumva ariko ategura cinema shasha kandi muzozanga cinema nziza mwavyumvise ni kuri Clementine TV show amafilme nziza mu basupportinge mu bashigikire kabisa turabashimiye cyane kuri micro ya mbere je ko Mr Black turi kumwe na Clementine Kinoro asante sana turakunda cyane I love you so much ciao